Gikundi kimwe kia akari ni bathithitie mubango jwa kuthurania irore biria bigatumika kuthaitha rais gutezaniria thirikari ya kaunti ya Meru iria irio kagitene gaka kenda kwakanya atongeria baberu bubu bumanite na nkuchanio iria cionekete kuthundia gatigati ka gavana Kawira Mwangaza na MCA ba kaunti ya Meru untu bura bukwirikana kuritia witi na mbere kaunti ya Meru. Amona bubu gikundi giki ibatariritie bateta na mbere na mubango jo kwethirwa ntereji cio ijire ikethirwa ikirimira ngwataniro mutwikare na chotariria. Lakini nontu bonande tugatire nontu katiba under section 192 nitoete nafasi ya kuvunja kususpend kuria rais wetu ategere madina na atu suspended thirikari kenda nafasi mwananchi achoka kitho bararemire kugwatandira ri na bobongwa batina heshima ria tweja ono ntiba kugatire kinya twenda gucoka kuringiro kura ri isasawa. Ni migambo ya Eric Kimathurano mo atongeria na mukari wa Meru baada bothurene amwe bari gikundi kiria kiri neromba kiri thirikari na mukathe Dr. William Ruto araringi kura bagacoka ndebene kaire kuthura atongeria bangi bobo ijite nyuma ya nkuchanio gatigati ka MCs na gavana Kawira Mwangaza ukujirwo kwa biumia kathumba bithiri na ndege kundi giki kiria gitongitwo ni Njiyara Marete ni baugite atongeria babanoka bagutera kaunti iji gitio na mukari wa Kawithire no kumia nkuruki uria kugukia na kwa ukumania na ndwa iji gutire bomba gwetera mirandi ya witi na mbere batu turi a Meru itu tukono turi gintu gya kuthekwa te atongori betu muno batu tuko affected nkuruki bura atongori betu bakwa affected kiri kulukira ndoira batu tukone ikiendelea Meru County batu ituchangia muno kiro kuri bwande yetu lakini mwanka thai tutikona yanka turi barabarene irai ikatuma mantu tumbo ya realize tunana mwanka thai turi barabarene ya mantu ya kumba saindi ututayataya na ndiba kiuga mutaratara jura bagatumira ne kuthurania saini kana irore kiria Meru gicunji gya 10 kuma kirigana kiri barabi yandikithite ta muringi kura bari na moto jwa kuthurania saini nkurukia ngiri magana jairi umala misiji antarikinya mweri ojuju na that igatuma mu Meru ari abarikania batu tutubandikaga batwitira ngugi irrespective of party ira baturi nio kana nafasi ira yo ibatu tubayete kanya kau tumba bomba gutwitira ngugi nonto bakore mo twitira ngugi iro tukwira mu Meru tumurikanie that nainya ekwewa nafasi ingi eguchwa atongeria baraba katutethia turi a Meru andike thaba kore mo ngugi tekuga mu Meru akire kiyetere mwankari ria bakagwirwa bendane ari batu na twa tugaitithia ngugi yetu no tukuga twitithia inya ngugi twetwingwa tugatare bangi bau ba suspend no tukuromba munene wetu onde gururuto atu suspendere antu baba batu twa tugatare bangi no tukwenda okara tukaraje ka tukujukia sides batu turenda nya gwita na ndi kuromba mu Meru ite kakare ka ikino tionto malende kana eri kana Joram tutikwenda ithro e petition ya antu bairi kana balatu turenda ithro e petition ya Meru bonde sheria eri twira ne antu 10% ya barabe yaringi kura katuga kadhane yaringi kura barabe registered Meru 750 iri gatuchwe 10% ya 75000 ratu turenda ochwa nkurukia magana jairi kana magana jatatu indi bari na gwetera baugite ni untu gavana Kawira netene mushemanio kwa wentariki 3 Juliet MCs bambunge ya Meru abunge bambunge nene wamwe na sinita ni baugite bakeja kugwatanira batina thina no kabare kana na kuthurania sainiji sikini chekwe riuga atiri ingwitikiria antu baba county yetu ya Meru ya suspended batwe bagita igambora senate kagita na president yakagita kuombikana tukaringe kura kaire nikenda tumba gutara muntu ungi eza antu bangi is as basic as that report rante to Sheweru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.